بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتو تاف جالتمتو تبلين كيا دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيقا بلين كيا بكم يرتني تو بغيرو خنقيس نجتادا إن شاء الله arraantana waa xiqqoo waan wal yaadachiisuu qabnu waan barachuu qabnu xiqqoo tokko isiniif qabadee dhufe akkuma beekamu wayi nuti hordofnu maali wayi nuti caqasnus maali wayi nuti barachuu qabnus maali kan jiru isinuu ni beektan kanaaf ammoo arra waniin qabadee dhufe insha Allah waan hundi keessanuu beektanii haa ta'u ammoo waan jabduudha waan garii kanuu beekanii waan laaftuuf se'an waan takka takka ammoo dhageesseetii bikkee isiin buute dhabda gaaf tokko namaan baradhee jiru maali jechuufaatu jira guyyaa tokko dhageechuutu jira edoo waan tanaan nin beekaate edoo bu'aan sii kanaa jechuutu jira akkana faatu jechuudha kanaaf ammoo akkumaan jee waan isinis beektan kan hin beekne ammoo ni barata eegaa akkuma jenne ammaan duraawu waan beeknu wal barsiisuu tan hin beeknes weeraa barachaa akka itti deemu deemne kanaaf insha Allah waan jabduudha isin du'aayiidhaasi waan gara rabbiitti akkaan jaalatama nutiin kun wayii laffaanuuf karaa khayrii keetti wanni carraayinuuf hamtuun teenyanurraa sattaramuudha gara rabbiitti ammaas jaalatamuudha kanumaaf khayriin teenyanuuf ol fuudhamuudhaaf qallaaf carraayinuuf jechaadha gara khayrii keetti kana keessaa akka rabbiin nurraa jaallatu waan rabbiin nurraa jaallatu dalaguudha waan rabbiin nurraa jaallatu dubbatuudha eegaa arraan tana wanniin qabadhee dhufee kumaan jee waan jabduu akkasuma waan rabbi biratti akkaan jaalatamaati isinoo maali nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yoggaanuuf odeessan akkana jedhan yoggaanuuf himan ahabbu lkalaami ila Allah arba'a irra jaalatamaan jechaa gara rabbiitti afurii jaal waa afuriitu gara rabbiitti jaalatamaadha jecharraa jecha nuti haasoynu kanarraa afur akkaan gara rabbiitti jaalatamaadha jecha kana yoonif jenne jechi kuni akkaan gara rabbiitti jaalatamaadha suni maali subhaanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر جتشنك خنا جتشنك خن ربي خين يبرد أكان جالتم تودا أما جتش خنا يوني في جنة ونمان تكنوا دررون دنديسو إيجا وان كان يكن سيتك البيدان جتش خنا جنان du'aayitana jennaan waa takka si dararuu hin danda'an jechuudha eega du'aayitana jettee booda waa takka homaa takka sin gootu afuri jenne afuran kana insha Allah akkana jenna subhaanallah tak walhamdulillah lam wala ilaha illa Allah sadi wallahu akbar afuri jechaadha jecha afureen kana yooniif jenne gara rabbiitti akkaan jaalatamtuudha jecharraa akkasuma waysiitan jechuunis waan adda addaa hayoos adda addaarraa shayxaan adda addaarraa waa takka sin godhan jechaadha kana hundarraa siteessite jechaadha hiiknisi akkuma beeynu insha Allah subhaanallah jechuun allahan qulqullaawe
وان مخلوقني سانجورة قرين ربين ilmu kabajan garin jarti kabaja garin ammo isa wajju wan biro gabbara kana hundarra allahan qulqullawe walhamdulillah fa rabbi khandachi fi sami umi khannama khana dawmara argamsis khan wa hund bikka isimmaltu khay khanaf farun isafi ولا إله حقا جبار ما هنجر إلا الله ربي تك جماله دنيا تنرتي ورين جبار من الدو تجرا قام خو جبار خان نما جبار خان دو جبار خان جي جبار خان رجي جبار خان هندرا ولا إله إلا بمسيفتي يجعل خان كان جبار مهنجر إلا الله ربي تكتش مليجانا والله أكبر ربي تكتشني السكودتي كدني سامر كداريت ربي سبحانه وتعالى خناف وان كان دعايتنا يجو رغمنا حالان ردبني يجرى كمانجي يجي ربي تجالتم يجي خانا يجر خناف يجي خانا ردبني أما هجنون سننجا كاما في قلبي دنيا في أفان كنياني سولمانو خنا فبليين كي إن شاء الله يتشي خنا كان دامت يفيس تهردفني وبليين كي نعفيس خيرتنا ولي فاقون نسنجا كان دامت شر ولي في كدارا يتشي خنا خيرتنا فايدة ما نسنجا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.